بله جمال یا راستی و برکبریه که گله کی تون دو دجوار در باس پر جنها و دیاره پیامین کو تینا را گاندن ام وکیت کارم ببینن هم جی پیامین سر کمالی ترکیه رجب طیب اردوغان و هم جی پیامین کمال کلشتاروغلو yani her du aliyajı stratejiye koya dil bijartından da guharandına. Yani Erdoğan stratejiye ke binne halanda ya peşe koya Kemal Kılıçdaroğlu o stratejiye koya beryanha serdan pe guharand hatta bitabiti nünere koya kampanyayı hoji guharand dınava partiye de. Evj kardur kiriş berwe ki jina hediye de evj bere kodana to perestan bitabit jibove ki jikwa لأنقر الجال مثلا أميد أوزع سروك بارتيا زافركو یک جوان کسی نجات پرست هستند پیک آنی او هر وحجه دخواست کرد که او دنگن سینان اوگان نامزد سروک کماری بدن کمال کلشتاروغلو. tabi سروک کماری ترکی رجب طیب اردوغان جی بالا نسکنی او جی ایرو لستانبوله ل کوشکا دولما باغچه لگل سینان اوگان نامزد سروک کماری کو زیدتری 5 milyon دنگ ورگرته بون o buye navi kilit yedi helvijat neserok komariye de naha zitin adnabera her duyanda dervazdı be. Jibove kiji jiban edinan jidiyaraku ev kayışkeşana dinabera aliyanda ve berdan be tabi emeve kil gel mevane xwe ba axvin cemal miraz roni niviskari kurt naha mevane mez xwazim ev jivare bame u her waha emje persiyar kin ki miraz tu bxirasi em duxazim bize bin beryat işte helvijatın encam yenku nikaşın lerin naha beri artıştığım belki çavat binin o dinava van gengeşiyanda pozisyona kurdan hun datinin kideri dinava enya destilatu muhalefeta Türkiye'de yani az xwa vahal mesele dinerim Türkiye bxwa her çend bengehda hamu avabun parti arman cevane sereke u bengehin د اساس خود ال سر نجات پرستی آوابیه لی وکی رنگ آلیه کی بر روج آوا رنگ روج آوایه آلی دنجی وکی روجلاتا ناوین لسر تند پرستیا بیجم لسر خالین دینی زیاده تر هفدو وسا لهمبری هفدو جیگرتنه اوجی تحمل بجارتن انداد به مجار سرکه یا پروپاگاندایان ve careci hemen vaha dest bekir o encamcı gorivi derketin de mesele teserçili Türkiye'yi ki dınava jiyana esasiya bingehin zemine da çava brekstiye çava tesir dikare hem aliye heşmendi hem aliye abori ser gel bike hatta yani Diyarbakır AKP jberko destalatar ev 20 salan zedetre xab hamu varan خودناف گل بخوده بقاسه کو تیره نکجی کم زده آخر پتانسیل کی گرینگ جخوره بدست خستیه همجا آلیه آبوری دا همجا آلیه بیرو باوری او بیجم ایدولوژیا کت پارزه لسروی خودناف گل دا به هر آرگومانی برای خستیه برای مزگفتان برای درگاهان برای بیجم آبوریه و رانتو او ihale و her vekidin yani kısmı ki mazın doğru خواهد civandiyye. Bu çok Kürt xolibir Kürt binin. Yani pozisyona Kurdan çiye? Mesela Beriyar Bijartinin çardığı Gulani Kurdan piştiriye hoş bu Kemal Kılıçdaroğlu rakan. Stratejiye ki bir ava yani HDP yarastı. Yani Kurdin Kürt bin bani HDP'den, YSP'den. Ejbili ve gelek Kurdin'den en muhafazakarane mesela en oldarane. Yin kule derbeyi meseleji hene hecmara kezede yani yin be ali emtkarım bejin ev hol ku yani radgren pozisyona wan çiye asas her çıkasına bahsa wan ne kirin em dizanın ku yek ali kilit jibilin seperestan ev kurdin ku nam bahsa wan kin ev lukuna ha ev besteke çavan nişan beden yani Ravşa Kurda Türkiye'ye tsani Kurdin koj aliye siyasi vaj aliye daxwaziyen netewî ve hişyar buna xudan talep ew kısmeki giring kitleyekî girseyekî çêbiye em wê dizanin û bi awayekî rêxistin bûn jî li wê aliyê çêbiye elbet hindekî partî belkî wek hejmar hindik bin jî hejmara bêjim hilbijêrê wan lê ew jî li aliyekî yani dengê xwe nikarin bikîne gel
تمینه لسر دو آلیین سرکه آلیه کی کردا داخوازی وی کردایتی تنهیه yani قسمکی مهمه کردا که او پر زیاده تر لسر آبوریه دفکره او لسر بیرو باوریه که سر دینه بجم اسلامیت دهاتی آوا کرن ترجیح ها و ساد که زیاده تر آبوریه لی دخال دوام دا جبوی او گوتن لسر دینه یعنی جی بجم رنگ دینی ترجیح که ده آلیه دن ای که وکی مدرن وکی نوجن بجم خواه آوا کریه دخوازه چاره سریه که جبو پرسکره که کرد بینه او جی اساس دوان دمی داوی دا لسر استراتژیه که خورد نامشه تنی دخوازه خواه بپاريزه و دناوان هفسنگیان دا دخوازه روله که بلیزه جبر که هیزه و جی تیرینا که زیده نکاره گرانیا خواه درخواه هوله yani. باشه tam esas serveye ki du persemin ve hebben yek ji dengin ketine yen ji partiya çepiya keskan yani HDP u yad yemin ji asas dengin kuş AK Partiye çune u gen bune. Yek dengin YSP ev müjarekun hava bahsi kir ya rastı müjareke gringel Türkiye ji nama Kurdan da ji. Ev Bangladeş'e el müjaretini gelo tera Kurdan nekir vizyoneke modern ya hebaheng gel cihane. Jibo kuraberi Kurdan nekir Kurdan dengin hoş JSP kşandın ev persaminiye kemin ya duyemin del müjaretin buri da AK Parti jistadi çilu dozetir deng vergerti. Bu nahaji jistadi siyu haft deng bubora jistadi siyu penç deng vergerti ya. Sebep avi çiye gelo. Hem JSP deng çune yani partiye çepya keskan u hem ji partiye destirati AK Parti. Kurdan esfam dikim jiber ku xebatin li ser zemînê zêde xurt nînin. Kurd tenê bi li ser hestan siyaseta xwe dimeşînin. Zêde bi propagandaya zowa lê li ser erdê di nav gel da wekî stratejîk li ser ciwanan, li ser zarokan, li ser gundiyan, di aliyê aboriyê da, ji aliyê bêjin perwerdehiyê da, ji aliyê teknolojiya nû û Kurd ji bo ku bikarin baweriya xwe bi wê tevgêra ku pêşengiya wan dike bînin divê hemû warê jiyanê da ew tevgêr pêşengî bike û hebe her deverê da hebe da ku ew jî bizanin sibaroja xwe dikarin wê li ser vê stratejiyê ava bikin yan jî ew tiştê pêşê wan dikin pêşkêşê wan dikin wek gotin wek proje divir da valahîkê mezin heye sedemê din jî heye helbet tu zanî ev 10 sal zêdetir e taybet li ser vê tevgêra siyaseta Kurd zextê pir mezin hatin kirin li warê legal kadroyê kotkarîna di nav gel da bixetin bi giştî hatin girtin gelekî bêhiqûqî hatin kirin ew jî tesîrekê din e tesîrek din jî dinya diguhere bi argûmanên wiha berê ku eger tu li gorê roja xwe argûmana nûjen û yekî denge ciwana ji were tinabekî helbet bibê bêjim hêviyekî bibê ronahiyekî li pêşiya ciwanan pêşiya gel bixwe da ku ew jî li pê te bê. Başa da AK Parti'de de yekê çawa encam daye naxwe. AK Parti ev 20 sal desthilatdar e û gelekî xeta, gelekî bêhiqûqî, gelekî virdawêdal Tirkiye em xwe jiyan herkes dibîne vê herkes jî dibêje û digel wê qasê ji aliyê aboriyê da van salê dawî wekî bihabûnekî pir mezin çêbû û ji aliyê têkiliyê navneteweyî da ji aliyê têkiliyên rojhilata navîn bi dewletê yan ji gelên derdorê xwe ra têkiliyên pir xerab jiyan gelekî faktorê wê hene digel wê qasê jî bi hêza xwe bi hêza dewletê karî ev qas deng bistîne yani hemû kesê hêvî dikir ku gelek kêmtir bistîne dîsa jî li gorî şert û mercê ku tu nav dabû dîsa jî zêde standiye li gorê min. Baş e wextê me gelekî kême lê ez ê tenê kurtasî hema bersivekê din bidin 28 Gulanê hûn çi çavarê dikin pêşbaziya navbera Erdoğan û Kemal Kılıçdaroğlu de her diçe rakêşî jî bilind dibe û herwa tundî jî peyda dibin hûn çi çavarê dikin kurtasî. Valla aliyê bêjim Kılıçdaroğlu dez avantajê yani li hemberê wê hêza hemberê xwe ji aliyê propaganda ve çünkü televizyonên Tirkiye giştî ku gel temaşe dike di destê desthilatdariyê da ye ê li hemberê wî ê muxalefetê zêde bikare ku dengê xwe hêza yani ew ê xwe bide bawerkirin ku ew
و ترکیه ببه قوناخه کی پیشتر ببه دوره کی باشتر از باور ناکم ده دمکی کرتا بکاره اقنا بکه او خاص لین از نابیجم نممکنه لی پر زحمته زو ساده بینم و گلک بلکه رنگی نبجی دجوار در واس دجوار در باس ev qonax lê mer nizane encam sedan sed lê tiştê ku xuya dike ez bi xwe texmîn dikim ku desthilatdarî zû bi zû bi destê wan ve bernade piştê vê باش gelek spas ki biraz roni û mêvanê bibûn ji bo wan bîrûbûçînên wê yên hêja belê Cemal ya rastî wekî mêvanê me biraz ronî jî basî kir di gel vê yekê münaqeşeyek din jî li Tirkiye heye mesela niha îro êdî ji aliyê bi taybetî hin akademisyenan nivetiye gotin ku di 28 Gulanê de wê li Tirkiye dengdana piştgirên otoriterizmê û her wiha kesên ku piştgiriya demokrasiyê demokratîk bûyîna Tirkiye dikin wê dengdan di navbera wan de bê pêkanîn niha jî dû sernav li ser van dû sernavan li Tirkiye li ser ekranên televizyonan û di rojnameyan de ev her dû sernav derketine pêş û van her dû sernavan Tirkiye xwe amade dike ku 28 Gulanê biçe carekê di ser sindoqan û her wiha serokkomarê xwe yê nû hilbijêre.